Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibyiza wowe tubana umunsi ku wundi. Muri aka kanya nyemerera twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho iki gihugu gitangaza ko cyarakajwe cyane n'amagambo yatangajwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarakajwe n'amagambo ya Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ku mutwe wa M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yanenze amagambo ya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ku ntambara y'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'ingabo z'icyo gihugu FARDC. Ku ya 27 Gashyantare 2023 aganira n'abanyamakuru i Paris mu Bufaransa ku ruzinduko hagiye kugerera ku mugabane wa Afurika, Perezida Emmanuel Macron yabajijwe n'umunyamakuru Christian Rusakuweno w'umunyekongo niba hari icyo Ubufaransa buteganyiriza u Rwanda nyuma yo kwemeza ko rufasha umutwe wa M23. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko intambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugira ingaruka nyinshi ku baturage, yongeraho ko ubumwe bw'abanyekongo, imipaka y'igihugu cyabo n'ubwigenge bwacyo bigomba kubahwa bidasabye imipaka. Bitandukanye n'ibyo umunyamakuru yari yiteze cyangwa yifuzaga kumenya niba hari ibihano u Rwanda rwafatirwa n'Ubufaransa, Perezida Emmanuel Macron yatangaje ko intambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagarara mu gihe imyanzuro yafatiwe i Nairobi ni Rwanda yakurikizwa nk'uko yasinywe. Kandi ibi bihugu byombi bidacana uwaka bikaganira hashingiwe ku murongo washyizweho. Minisitiri Rutundura abajijwe n'umunyamakuru Marc Parlemane wa France 24 uko yakiriye ijambo rya Perezida Macron, yasubije ko iby'uyu mukuru w'igihugu Faransa witegura kugira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze bidahagije. Uyu mudiplomate mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no guhagarika ubufasha iha M23, ariko Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byo bikomeje gutungurana no gutera kwibaza. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron arateganya kugira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 3 n'iya 4 ku kwezi kwa Werurwe umwaka wa 2023. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi mu burasirazuba bw'icyo gihugu ku rundi ruhande hari amakuru avuga yuko wahoze mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yitwa Colonel Alfred ubarizwa muri M23, ubu avuga ko FARDC yavumwe kubera gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Aya magambo rero ya Colonel Alfred uri mu bayobozi bakuru b'umutwe witwaje intwaro wa M23 remeza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zavumwe kubera ko zikorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abarimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Uyu musirikare ukomoka muri Kichanga yatangaje amagambo ku tariki ya 28 Gashyantare y'umwaka wa 2023 ubwo abarwanyi ba M23 bayobowe n'intumwa yihariye ya General Sultan Makenga akaba n'umujyanama we Bahati Ernesto yaganirizaga abatuye muri centre ya Mweso nyuma yo kuyambura ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Alfred yabanje gusuhuza bo muri Mweso mu rurimi rw'Igihunde, asaba buri munyekongo ubyifuza kwiyunga ku mutwe wa M23. Ati wumva yiteguye yatwiyungaho, nta muntu duheza. M23 iha ikaze buri wese, duha ikaze buri bwoko, niba ukiri kuri Mayimayi, niba ukiri kuri Gwindo cyangwa Nyatura tuzakwakira. Gusa ngo abo muri FDLR bo ntibahawe ikaze muri M23 ahubwo bakabaye bataha iwabo mu Rwanda.
imwe mu mpamvu zikomeye Alfred yamagana FDLR nuko bamwe mu bayigize bahungiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ariko ntabwo dushaka FDLR hano, abo ni abanyarwanda bagomba gusubira iwabo. Muzi impamvu tudafite umutekano. Kisegedi yabashyize mu gisirikare cy'igihugu atekereza ko bizagarura amahoro. Ibyo birashoboka? Aho baturutse bakoze jenoside, bishe abantu, bakora ibibi byose bishoboka. Uyu musirikare Alfred aremeza ko abarwanyi ba FDLR bavumwe kandi ngo umuvumo bawukurikije no mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Ati niki twitega iyo winjije abantu bavumwe mu gisirikare? Niki mu by'ukuri icyo gisirikare cyageraho? Iyo ukorana n'umuntu wavumwe nawe uravumwa. Niyo mpamvu aba bitwa FARDC bavumwe bari gukorana na FDLR, baravuga ko barindira umutekano ariko bakabibira umutungo. FDLR rero n'umwe mu mitwe yitwaje intwaro yahurije hamwe yifatanya na FARDC n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa M23 kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 kugeza magingo aya, aho urugamba rukomeje muri teritwari ya Masisi.